Audio Jungle. Audio Jungle. Eyo Unique Edi Ruta nta yindi wakuraho amakuru agezweho kandi yizwe atari Focus TV official. Kora subscribe muri ako kamenyetso ko hasi k'umutuku ndetse ukande no kukazogera kahita kahaza. Uyu munsi rero nta yindi nkuru iri kuvugwa ni y'uwo bita Mwiseneza Josiane watowe nk'umukobwa ukunzwe na benshi Miss Popularity mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2019. Yashyikirijwe amafaranga yo kugura imodoka nk'impano yahawe n'umunyamideli witwa Mimi Milaji. Ibintu ngira ngo si uburyohe, ibintu ni uburyohe. Reka turebe hano ku gihe.com n'inkuru iri ibintu ni uburyohe, ibintu ni uburyohe. Izina Mwiseneza ryumvikanye bwa mbere mu matwi y'Abanyarwanda benshi tariki ya 16 Ukuboza 2018, mbega umwaka ushize, ubwo yitabiraga amajonjora y'ibanze mu gushaka abakobwa bagomba guhagararira intara y'Uburengerazuba mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2019. Nibwo yamenyekanye ubwo yakoraga ibirometero bisaga 10 n'amaguru kugira ngo agere aho irushanwa ryabereye. Ibintu byari uburyohe. Burya rero ntabwo twari tuzi yuko yasigwa amavuta, ntabwo twari tuzi neza ko yahabwa ino modoka, twumvaga ari nk'ibintu by'ibiganiro. Ese wowe niki wakora kugira ngo umwana w'umukobwa Mwiseneza Josiane umushinga yari afite wo gufasha wo kurwanya igwingira ry'abana batoya rigerweho? Nicyo wakora, niki wamushyigikiramo? Ni byinshi rero. Uno mukobwa ni umunyamugisha, yahawe imodoka ndetse yahawe n'akazi kuri TV1 n'uwo bita Furayi Wacu Kensi, uzwi cyane nk'umunyamakuru ufite igitangazamakuru cyiwe Radio 1 na TV1. Ibintu n'uburyohe. Kora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya atazajya gucika, ndetse na video nziza na filimi tutegurirwa na Focus TV official. Murakoze cyane. Kora subscribe. Audio Jungle.